Nikada ne prođem da ovo ne slikam. Dvije dizelice tovare. Nikada ova jebena mjesna zajednica nije imala svoji ljudi da je poguraju. Pogledajte, vijekovima je ovako išlo. Evo sad pljačka živa, a makademo luk. I tako je to godinama. Nikad više ljudi u Srebrenici nismo imali koristi nikakve. Bilo je dosta, bilo je malo, nema koristi. Ovdje se neki krili, u ovom nisu. Dakle, ovo je hum. Ova džamija Kruševdolna se vidi svakle. Ako svirkla vidi Kruševdol, vidi se i ona. Ako isključimo, samo pogledne. Ko da je dragi Allah odredio sam, u stvari jest. Gdje će se napraviti, ovo je pravo mjesto. Evo vidite kako je. Osvakle se vidi. Iz Demirova dola, Strnovca, osvakle. Ovo je Ahmina kuća. I onda idemo malo jesenje u Luci. Evo vidite kako gradac izgleda. To je luka. Onda se vidi ponajbolje. Ovo je groblje zbog kojeg ja dolazim u luku. Tu sam moj mami pravio lišane. Dakle, luka Zahrinci. Džamija koja je napravljena kako bila sklepana, ovo prokisuje, kažu munara, gore ovaj krov. Bez veze, samo navučen lim. Sve prokisuje na sve strane. Eto. To je igrno. Sjenka je sunca prešla Zahranicu, stigla je naravno. Koliko sam je ovako ispratio, prosto sam poželio da ispraćam sunce i luke. Ali kad sam vidio kakav je put, nije me više ni imalo ni želja. Ovo nije put s Gobelje do Napravan, stvari do doma, ba skroz do Napravan. To je grohot. Ništa ne mislim nego kako ću se vratiti nazad.